ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi ta ka Frank Motors. Ka Tata Safari ka SUV ka bapaw tam jong ka India minta kalami ha ka jinglong batmai ringkat bat khatsan teligi features baningkong e ha ka segment. La play ye ki booking but ya ki jing tip bakambnia one shaka Frank Motors lat ko ringi lani phone hau number hinyo not sausan ar not hinyo khanda hinyo lai. Ka office jong Deputy Commissioner East Khasi Hills District kumshibin ta ban pensu tho pat ba halo kumno ban penne pensa iki ki wa yaki tilong bat ban penlang yaka slam kala rakhe yaka World Heritage Fortnight dak ba khot bat we yaki khot jong Village Employment Council ba pher bat penkup buram ru iki shnong ki bajule kat bala ban penne pensa yaki tilong bat ban shna yaki jaka penlang Hagan ngi ke Deputy Commissioner juga East Khasi Hills District ke Kong Rosita Mary Korba ke penkup buram ru yaki khatway teli ki Village Employment Council ke bahap hapok ki blok bapher juga East Khasi Hills District. Kinongkran hagan ngi ke penpau bahakri India berok kowe ki dan tang kumbah nyo pusan teli ki jaka pelang ki belakin jo palat Jakarta ke basis pas 6 bat kelong ke jing ngau sarong baka jelam Meghalaya ke dan artli ki jaka pelang bala palat sis pas 6 ya ke bala tip kum kanan pelok lani ke words le ke bedan ha ka dok nu jong ka sor shelong bat ke weipat ke de ke pung that las gain ke bedan ha jowai utau berdesain ni kena ke words le o Fitzwilliam Pollock lani utau designer o architect o berdesain ni kena ke le kan teknikally kumbang awet pil asna kasnyam khat paspa kendai pisau kelak palat ke sis pasnem tini fulfill kata ke kriteria ke bala abthar ke sarkar India ni but kuman sepentet ya pi haka jela ke haka ri India ibarat kowe ki dantang nyo pusan teli kum kini ki judge structures ki bala palat ke sis pasnem but ke jela jongi kalau ke ige ke bungis sarong namar ngidan artli kowe ge de words le but kowe mereka rit hatlas kenya jowai ti ini sini kan kasih bangun penkenal yang lebih bah kilong gibaran kam namar pensiyo heding batai ke bakam syai balai kilong gibaran kam sibet kamudin kapaan pat kendang bakabu ke sarkar India kadai bah kini kibuki ini ki water structure ki bangin jit dan kini ki telong bangin jit kidai pandan dakin tikam ki belak pentrai lingba ki brio lani lingba ke engineering ke bangi Allah tihang ni pini keladon ki jingking keladon kini ki jingtei ki boper ban kampen bah ban pen itanat ban dunia dai ke telong bat kini ke fulfill ru ya kata kriteria kai bat ke baklai bat kampung san kalong ba kini ki telong kidai pandan ya ka value lani kabangi ya ke jingmentoi kala ban ai jingmentoi ya ka imlan salang bat ki pat ba ki bashaw ke tugatai Dengan berkata kita awards lagi ke famous tourist spot apa kari India yang berapa yang Gibril hangi kiwan Bandung kita jingni ke jing soi hangi ru kiok ber penfaikam dekat sarkar forest ban pendha bre gikam bat hi bak ai jing mentoi umri tang bak ai kare ni umri ka ai ru ya ka attract ru ikinawan teknikai ke jela ke joni bat kita kilai tuli kriteria kidai gibala tha ada sarkar India bat ni tindu ni lani ni kita requirements kriteria ka bating naman ta kata ada mengi sejit yapi bani don ka hakali ko words league lani kanan polok ka bangi je khat hak til khasi nitip ba ka sora kalong ka jaka ka ba jur e uslap ni hap perthai highest rainfall in the world mo di hapo sora ka don ka record ka ba la yo la world record ba yo hadu Kanar 1000 millimeter uslap hakashisnem 12,000 millimeters but kumjur hanya po longba shlong lagunung yo kumba hapo 1000 millimeter rainfall hakashisnem hendai ka khubor ka ba nikwa ban pasat hakani opor kalong ban pensutho ipi ba ka basusi kalong ban nakani ka umslap borok bang yo ngilanong tang kumba shipau lani khatsan persen mengila ban pelang hakani ka slakhandau ka jongi Hari light nanta kumba 85 to 90% proportion hadu khandai 4% kani ka umslap ka sulit tuit no kuntu kum kata ka run off kali tuit no babun kali tuit sti sapo Bangladesh but katu kani ka tuit no sti sapo Assam shaneng nimla ban pelang ka tinri kadon ka jingkhen menta na kiri ustad bagi khen ba ladang ila ban pelang ya kani ko tang kumba lai pho lani 4% ru min jin dalalong ka jala ka baru spa ha nama ko ngitip kada halong ka spa ba kam tame akan ka kam ban penmi boarding penmi light mo kumenta borok nyama la hasorne hanong pendong tang spoi ko portlang na January February ter ko por krekot ki khna bele exam
la lip lai Gibril batri kam lajong beseng ki karkhana beseng ki kam kijam ya ban pensenge ki kam jumki ti ka kta vai ka yo ka kon ka kta ya ka jingyo ti kam tam ka kta wat ka portlang yang ni po sor ni bunai March April kum ta terter ni hap ban suya thiet ngila nong ba hakni por la da ngim su thu ya ta jingnon kam jong ko kan salong sha ka jingtim yangi kum ka ri kum ka jat ban riu ti kam tam bele ngene ka jingnon kam ni ko ka don kam ma bangit pelang golong mangi ngilong ka jela ka belong rilum ngilong kita ka hill state dan hilly topography bangi don fidape ki states kum ka Assam ki jela belong rithor ki plains kinong kedu lanur namar ko lam nu kalang hang tu kena wat tangga tu neru kila yo kena ti kibun kita ki wells ki bor wells bat ki dang well mo rengi ni banti ru kalau ba shitom ba penwat ti dinanta ni don kama bat penne ki telong sano nak ni kapung what's lake ka bangidon nan polok hang ni video ke jingkhen ga ba kani ka water body ni jing pelang kalang kumba arpo khandai hektar kabamut kuma nyau ekar ka jinglang phang ni tikne ka jinglang ni ka don kam ya ka catchment ka ba lagnu no duna ya ka khatra arpo hektar ni ka catchment hang ni kanwan kuma shipusha namta ka ni ka jing pelang kan ni ti niyo ka ni ka jingkhen ni ba ka catchment area hang ni jong ni ka watslik ka lo ma khan riu hektar tibat ke basusi pada hang ni yaro yang kini berpenek yang kena pung hang ni nak kalian ke forest department nak kalian ki agency ki belaya trash top mensyab berpenek kan ni ke kan ni banyo kalau kita ke baki lale bha palat namar ba yang kenya ka tak catchment ni tak rainfed area hang ni kan wantang ni na po Raj Bhavan dia barang ni kini gedeng siat ki cloud ki bon mo lawan ong tang kumba kani po Raj Bhavan ke area kan don tang balai hektar ka ba contribute ya kani ka hang ni ka catchment area balai nanta batam nanta i bagadon ka AG office station ni kadon ka DC's office kadon ka Shlong club bat kumta terter baru agini la dai kita ki establishment ni ki build up area baka kami wa shu bandon kata ka recharge mangi bagla long road baru cemented lani blacktop road mo hakanunu ka jaka bakan yo ban recharge ni ka catchment area ban penne ya go long idon kam ki jaka ban nong ne kum bandon be khndo klang ki ding isi kum ta ter kam tam ki ding isi mar bele ha uslam kini ki ding isi lingba ki thiet ki joki ki bat ya ko ki bat ya tu go bat tu go kamla bakan tu lut kayo ban ngam sta syathia syapo khndo bang yo ga infiltration dan ni kata ka recharge area Hati magi lihat bala ya na do ajar buwe dane ka ministry jom ka dal national water mission mo na kata mission ba misi kili man ka kwa balai on mission mo naman ni meeting ti bla so meeting ba na kila yasno misi on be kata tin balai ha don da mission namar ba ka don ka jing Badan ke jing ke bangi hab bane 3 kilom lang mo dibriut na keleng ki department dun lang bat ko office ni kasarkari bro we ni 3 lang bat ki pai ba namal ni bro ba kakam ni ban 3 tangki batre na ka office kam la ban ulong ki skim ba per ni la yo i la pentre ki post na tanado ko yo e ka independence na ka jing na ndo hendai ni pat ba teng kamdan ka jing snow belonging dan ka jing snow ka ding jong pi ma ka jong nga ka jing snow ka silong ka kam serka te mentana do ba nilaya da ka convergence mo kung bala ong kini kirang ba ne nilayo i sisya ya kata ka jing seso kikam iba putre na impor ki department but kung jo ro bon sen hakaliang jongi kalong ba ni shek duna brevi Dehala dan iduna tidur, dengan ia terlang, ni kami yang mensia, bat kunjung ni lah benang cover dan ni lah ban poi sebab ki kisnong ki thau ki jongi ban ai lah mata kajingnya terhak ke jongki. Deha kan ikas ni yang hange hanan polo,
Sispa senang nang ni kasni dan sispa senang na kasni bagi sedang ini projek jampi kabangila sedang naman di department na DRDA na basin na soil water conservation kini baru aki program bangila kado ada jasa spa lain santali department repair kila le masih batai kenya ke PHE kalau identify dan akan kita domet badan South Spa lain South tadi ke water resource department kasna ini spring dan ki FIP kata dan cia jar si spa arpaway ke forest department nalade kajing tungding jongka haki water bodies ki bala along specific da select long tadi na DRBA na scheme natural resource management so to ekatana natural resource management bapi ki ni ba de jongka mariang gideng se ki kung ngi penne pensa ka katong kata scheme program natural rural mission anang taru kadang sa soil and water conservation hamiru kumala batay ba kami pentreme ngamlit susata aba nakaliang ko department soil root laran spot na hiyo so total kalau aja so spot la tu santali kita ki ibang national ba ki department ba pro ke tu ide thalasken ikremen separuh ki celebrate kunyi mentas ni bangkot lang ya baru ti biyo menta ka jinggot bang ikot yi yang ni kalau ban ain siam ya pi ba pateng la pateng kin satip no ipi si spas nang minum dan syuk mangite ki badan menta tambah ikon kiksil ki pateng jani baru kisa pertu ya jile jampi ba pilas identify lane pilas nai ki kinjal di mo hakis nang jampi ki water reservoir but ni kan men ba kini kini kinsa but habikan iki kon